Biya Kamal Kanwar online TV channel ka jan gwas me bana breaking news bana jaling re wicha ka South Sudan gwas me chikir ma yadit te ka kwart dit te chawch re wich ka South Sudan mi jirama jadit kan konore ler kana me gore jen wo jinder jen nyak nasin ko kien ko de ler ti de kan chamala chu gwas ne tin gor kon ken wo de ko tin kan lere trogan wale ka shanka wel ka pairo ron kin dangro jen dangro di ka jen tok tianga me ka lere ti bom bom ki ti gor ka liang ko chi kirma yadit te ka lere ti chitup ka television dung South Sudan ka lere to ka lere ti dida long ko do badan en che kan non ka ja bana ka linkel ka do badan che to ka ja chi kirma yadit cha kwadang ro ti dit cha ka wuch Ramanana cha wuch che waniga ala vice president James Waniga Dr. James Waniga cha ja wuch kane vice president Hussein Abdul Baki cha ka wuch kalar mi chala da kirma yadi kan dangro cha ka wuch kacha gwasken cha ka mu ka kwar ko ken Dr. Benjamin Bol cha jalat gwas Waniga sharam do dien mishal ke Josephine Lagu cha jalat gwa Abdul Bagi jen ta dana chaka kwa inga jana ono chikir mi yadit ba chane go kien ba are kuma ka ba chaka leno woj ba te gane di cha woj gwasa me an kir mi yadit ka woj dana woj ka ba woj mi nyuta gwano chere alaka ka do dana che gwi ke jen wodara ka woj ke ja baye nyo tur ne kien kana shot kien gwasa me ko gor jen wode kon nywa kel amandan en chicken no gwada mene bana turama ni ambana jego gwaseme koni de kona chawi gwaseme kirma yadit jen charamadan la director general ka national security service rame pai kwany ka gwadin tek tek man la internal security bureau general akai tong a leo cha jawuch ka western equatoria governor alfred futuyo karaba in anyok ka jen man chalat boni charadian bo che nyok leno wajbo ka spelim secretary general peter lambut chaje wojbo ka che janang gwada dien kare kuma ka gwasme bana tuniken bana ka gwich beje nyok mu kwen ye yeba ka tu english ko bokole shop loidan ka do badan en chaje non ka ja peter lambut chaje wuch kirma yadit chane ko kien che mishanen gwada me peter lambut ramkel me cha wuch cha koda dien me pai kwan ka gwase pai wo bane cha nyok mu ke je kirma yadit ko kirma yadit kane to wujaka ci kirma yadit bo che wudo dien bo che nyok mu wuje je ka kan wunda tone te la kwat di de long bo re wech ka so sudan che wuch no kane dego ti kane di che wuch garneten dangrotin la vice president kon pai kon kilim gwasame man chalat gwasame President Salva Kiir has relieved newly appointed Director General of National Security Service, Internal Security Bureau General Akay Tong Aleo, Western Equatoria Governor Alfred Futuyo Karaba Chejawuch, in wide-ranging decree on Monday evening. The president also revoked the appointment of Secretary General in SPLM Peter Lambot and appointed Dr. James Wanega in his place. Jen Peter Lambot cha gwada chaja kan James Wanega ko Wanega chaja woch gwasame ka vice president dundo cha yelat gwat Peter Lambot. Quick com le road money re wuchin winami batiti kena konden cha kwen ka jen tok tianga me kerma yadi den wo cha ko woch re kwer ken. Tan dien pae ka point ke pae ka kwan kane de ti duno shaka wojen tama ka do dana chegi keje anyo ngai kono no peter lambot pa ben lunjo ka ethiopia gwal cha choltin ka prosperity party gwal mishun kan chairman tin mishiga dr abiy ahmed chigan kwantin ala queer prosperity party and peter lambot cha right tin along ka ran mo gwa michilo ne tan wanje tet keje quick con mandan en ke gwal dana cha latin en tamre kuma ka dundo kende tie kana konan chalat ka dubadan en chaga wikeje and breaking news edit a watch vice president dangro tete james wanega ken abdul bagi re kuma ka so sudan mon go ke ngoda kana ngach misha ka wo nyot de gwano te kon ke ne president ne vice president dang dr kan wo nyandeng
dak riek machar ke tabande ngai kan ka wuj nyok chane to ko kien ne ro ko kien cha nyom ko inga ka chikamen chanen gwa dan no en gwa dan te ka te doctor waniga tin chaja kam Dr. Benjamin Bolmel ka gwa dan te Abdul Baki tetin chaja kam wut chal ke Joseph Lagu jenta dan en chaben ka je ka jen tok tianga me jen breaking news gore de nya yekel mi jiram didit chuje pero jeno jin subscribe biata kamal bye bye